O thuthuria ugithiaga na mbere wigie giconoko kiria kiragumire timu ya Kenya mucini wa Rio, Brazil, mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka aroiga thirikari niyo iri na mahitia. Timu yetu ambayo ilienda ikatuwakilisha nchi ya Brazil wakashinda nishani 6 ya dhahabu. Wao wakati wanapigania heshima ya nchi, maofficials kwa sababu wanafuata mtindo wa serikali ya Jubilee wanawaibia. Kalonzo ni aroiga ati ni giconoko kuona ati timu ya Kenya igikinya kiharu-ini kia ndege handu ha ikungwirwo na njira igwete ni andu maraikagio ngono kumana na ugumania uria urerikana uronekire hindi ya mehariria na mathako-ini macio ma Rio. Badala ya kuchunga wakiwa kule, na hata deputy president alienda huko kushiriki na hawa, na sasa wanashikwa moja kwa mwingine kuonyesha vile ufisadi sasa umenawiri Kenya hii. Na watongoria matiganite ya kuma Uasin Gishu marenda hanyuki maheo maroma kuhanyukira mabũrũri mangĩ maria mari matamburaga ta uria athaki a mubira wa maguru metikiritio. In my county I am allowed to sell just 10 for 4 billion. My friend, I have 40. Ndaweka lami kila mahali. Then we are saying that framework should be there so that when they are going to compete now, countries versus countries, they compete for Kenya. Maofitha atatu wa kamiti ya Olympics gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maikĩtio ngono na nĩ marekwo ũthuthuria kumana na gĩcanjama kĩu. Ningĩ borithi nĩ maratharĩkĩire ciikaro nene cia kamiti ĩyo na marakora nguo iria ciagĩrĩirwo nĩ kũheo athaki merio no makĩimwo.